acha kutingya thapche Good Friday nyatro 3rd April 2026 pekha 8 am anuta lamchimla 1 achio tangki rangnang Peter anya khishiki 112 sipatharanya asong ba apining sing Rosela mayupa Bible khinung lamtila Luke makepa asang ara yarepa mayalana yarepa tharo mga akiti sing rorapcho Reverend Dr. Alem Associate Pastor tharo achangka tangki danang no amalung na ate number khatu achio tangki danang Peter abikhang ate pekha khamruchere Ninglang leba amasa achomang chabong wa chengrang na mai achomang ka tango sulam nakhang aning samala chare Ninglang leba wa chengyang yamong hi aliming ichara apamna azigara amalor ra apamna ining dang khala cha tu ba yamong arang che ba kadoi na kanyang khechoro nana chore mo chang na he Ninglang leba wa chengrang Ipa nyamong hi, nyamong acay pa yore, tangi, au na mate chachoba, Jisu Krista la long yase abi khala nongcha kato nongba. Mo maramna, jingi kera kela, ka tango, yerap talong lana, kingchina, azoroita, atige cha mali, abi malang chanong tu yang china, ate ingche, abi akingchila lirole. O zengrangba. Abi mali ko abi kingchiba mali alimingi zara na tu nguchicho alimingi zara la singla chengrang bade du le de tangki danang la yuchi la ko amna la ta se de dale nongcha yuchi le ning dang jingya cha cha so amasaba wa chengrang Jisu Krista khala cha kadu choku limira ka dango amo anungu ko limikang malang be joko limira la gangyang re tangi Ona mate chaba Jisu Krista la long yase sabai khela khadango long ya rachile amasaba wa chengrang abi khala cha kaduba chuna thana hachorina majama chokejana hachorita macha manyange abina long ya sena chore nara macha e khon sa te sa abina mayo tangye auna nyamge choba nguchinong chachona Abina chori rang chona khala tongcha abiagang chongchana liya pekha o chengrangba limi apamla kadoina iningdang khala cha kaduba nyamong iningdang Jisu Krista chongcha ba nyamong ilakam choko imalang pe choko ba chengrangba chingde yuchela amnala sarena ngingcho abudongba Jisu yang chiro nana chori ngepa mebiagang moachang nahi ningang leba wa chengrang leba kukamla Imali khala cha tuba Jisu khechonong ko ganyangre ba yonong sulam kadoi mata rang liro kadoi longlam khati makurang liro apam te na chengrang ba achomang re lingna he ningang leba wa chengrang na nge manong na ining tang khala cha tuba asang pa chila na uwa I na khela chare pa na akang pekha ko ajala namasi trachona tori changa chinong ba lele Hacheko ningang liba uwa chengrang, nye chara me bina, chengrang ba cha imeli sa choy, Jisu Krista cha imeli khala cha kadu choy ba nging chona, na chingde yuje cho, ala cha chengrang ba chingte, acha nguchira kadu ko, chengrang ba te chingge ta, danki danang yuzi kuwa chori cha, chengrang ba amu anong kechora akang kadu chasong, ningang liba uwa chengrang, ma toza, ate beka, Pomji kela donan napa, nolam kera yochora, atamong, na zirang ba chomang po ki, atau bala kyowa akongo tamche nong, zirang ba na iba tapche masa che chang, atene tike pa, heba kulana, amuwa nong uba shiso machidashi, nakela pekya apam pyo chona, jisua chomang chabong ninglana, aruku ching tangki danang masa chere, uwa zirang iria tamong micha azikera, le te nanalam choray tu chang. Kishiki sipa terenya bukan sampai chang shem suapa dong hari seri. Jesus Christ Asha yung kiroi
Tere anya pekyak ko na asang pekyak chilimi apam lang mapecho ko amapaku kitising siya sa anya kang rorapcho. Hatsute jisuna yuwa amalak na zate yocho uwa nakila I kakuchichere hiyopa apisacho maso. Chanyala hila science medical science yolana krisa sapa ko kanliro panindang sacho nindang ina iga comparison type na yonwe hatse ko na nerna hingidata na pamcho na tu hilaza ngichono ina hilaza teaching yo type katlana yonono nerna masicho na ngisonyale tuno hila science medical science yo ko na mathematics maths yo se iga heroyanwe hatse ko na ina atsala matano ina alatsala na kata alatsala na ko amala katu explanation du tsano no ako chon ko chanya ina PowerPoint projector male da penetu hitsa explain tsano itse ko na nerna tankida na niso nyere isa for offer he isa na ko de hikina Dr. Kira PhD nursing Kira Dr. Medical Kirana hiba afayohi isa lola shalang ba apam cha arna tsa na kire ko hatsa aichina tsana ranchire hatsa aichina tsana ninda muilang papa kalapche ko na medical science ko na kalapche na tab ticho ko na isa afala atsa ara akyang bangure ko hatsa kyo na science ko na nguchi atong nguchire hatse chanya hila ina hiba medical science yola blood asha hiba asha ningda ina iga kache ko na hila isate ziramba yukuna machang ta nyesu machang yere hila isa ko de asha hi science na ko de yona medical science na ina abam explain masano ala sala na yore asha hi isa lang atung lile isa fala ko hiba ashalang atung sa lang babala hiri ashatsa tsana de lang babala hiri ashalang babaza sadare isa adong de ashakatu red blood cell kona tsire isa kela manam de asha amocharono red blood cell kona isa na katulile plasma heza isa ashalang baba katulile bloodlets ashalang baba katulile hatse kyona asha hitsa isa lang baba Karena there's a white cell kona me lile. Hatse kyone isa fala hitsa asha lang baba atung lile ko kara asha tsa arore rote tsana rote kata ba asha kara asha tsa isa kya akan lifeline chapa asha lang baba asha atung lile ko hatsa asha abam yorata chokuna na ko isa akan lire sa chichire ko rezina lire kona isana hatsa akudiba isana nichono ko hiba asha hitsa lang baba ini isa yojo ruza lang baba lile ko hiri asha hitsa isa falana ko de extra kachina kyona hatsa kachi baza kyakona medical science arab store blood bank la stores hare ko hatsa ba storage baza yobate za karla hatsa nyamu tharo thangi la hatsa asha expire sa balire karla kang yung sa ne yopan ko chiba lire karla nyamu yerepa anya yopachiba lire ta hitsa a day kon yobale isana day kirmala scientific medical science aichina asha keche kona blood bank la yobaza our system kunda aichi sareza isana nyamu tharo nyesala za day yordumala our kunda hitwela ne hitwe asha isa blood bank la yobade storage as a ara atsa ara yo system la arne store sa balaza hatsa balaza hetsa ba yo degree la yo bakhala hiba asha hitsa ba yo degree la yo puno tsale 18 2 to 3 5 degree yo la yo puno tsale ko hatsa ba asha yo bakhala kunda hatsa doiza hiba asha za pichino kole hatsa ba kunda kiza ba za thamko la hatsa ba asha ba za expire sare kona isana nichire ko kamatyo isala chanyasa medical doctor Kira ko pamra kipa doctor practitioners linosa kole hatsan isana arna achauba mathele ko hilatsa arnasa taiye ko na mayo chenon sai in yo balaza
ko hatsa kyo bala ashatsa yopona stores hana nizara pi akang katuninda kamchonuninda rikiba ko pi chibatsa lile ko ne isana hela nichono kala hiba ashehila za alaza red blood cell ko na hitsa katang isa akang nindang atungde ko hiba asheyobo batsa stories ko na blood bank la yobere isa na kara tsanaya de asha tatale de asha yang china Zion Hospital line da Refer Hospital line da Metro Hospital line da asha yang china blood bank la wakona asha yang chire makalang kara tsanali da asha manguk de shara mayara tutura ara asha kare hasa kyo bala nitsara katu akang chanung ba nitsara katu akang lichi nung ba za asha tsa katang atong de kona isana nichono hiba asha hitsa isa chalide is sanung lichoba asha katungu kona iyo shitsa a positive hatsiba a positive tsungu kona ikyang hatsiba asha tsa chakala I hiba asalana kamchona rezi china I hatsuru tsa tsirang bana chapa akangla thali ne kiki na tsirang bana chapa akangla I livanu isa akang livanu isa na hatsa atombi nichona wore kona isa nichono ikai red blood cell hitsa isana medical science lana nana any hospital la blood bank stores habala wakona nana tsinthino kole doctor khadwe liro are tsinthino kole medical science kunyo bacha hiba blood red blood cell hitsa 1008 hours to yopanu kunu 1008 hours hiba medical isan asha iyo asha kechego ko atba za kechego na blood bank la blood donation char ba ina ko atba blood donation za de kechego na blood bank la yobere hasa arana atsau bala na riki na yobo ba za hatba yo asha hitsa only 1008 hours cha ku yobono mako ko doctor na ashayo medical science na ka hatsa tutsa cho na 1008 hours cha ku yobono makoro ko na chakala arna two explanation male arna yono chromosome to nine da hatsa baza sobere hatsa baza expire sare ashla akang liba cell baza sobere ko expire sare ko hatsa yoruba ta hibai ashaiza 840 hours to 1008 hours katala hatsala to preserve sanu ko no mala hatsuko amungla 1008 ko amungla 1008 in hours ko amungla ashatsa store sanu za chanye da shi science limila science na mako ko store sanu makore hatsana hatsaba kala 1008 hours sa nyamo katoyo kala isana calculate sakala hatsaba za 42 days to sanu nyamu yereba anyata shidu hiba isayo red blood cell hitsa blood bank la store sanu kore ko hatsamula la makore ko na hatsa medical science na 100% proof sashoba ko hatsa chanye nana ina asha tuni chanye sala asha hatsaba blood bank sa 42 1008 hours shaku yopono mako hatsana chanye la isana asha yo malidanye sala kare ko blood bank la hi ko arana asha isanga chapatsa hatsa kita thingona ahi chano asiyo bano ahi chano asiyo bano hatsabayo blood circulation is a blood bank la hatsabayo system khatu chano chare hatsani sana tutsa chona nyamung kundak hacha khatu ba ke mungla yo puno makoro ko in yo choru za hatsa science na yoba medical science na yoba ina thalina loni na yore hatsa arna chromosome kyoba tuna kyoba hatsa kyoba expire chare ba ka hatsa mungla la yo puno makore ko chanye dashi hatsa dashi medical science advancement hitwe linye sala nimam la katuba yechiba heroic club chi nyesala isa sha excuse me shahila hitsaba nyamung kunda dashi dumala hatsa kona amula yo puno makore kona chanye dashi hatsa lile hila ina azingda chothali ate isa tuzarna shamjurna ka dang chizana kiko hatsa lakena ina azingda cho katu isa apam ninda hida kire riverati shati nguchi riverati nguchi katu ahi asangla ineda keno abi sabba nyamong yare
abina api akang licho tato nyenye malisonung arate atongpi charo ngusocho Chisu Krista saba kanli roba nyamu yare 40 days abina mayura tato nyenye matsasonung nida Krista asalana kanli rogo ko ngusono amate tsano nindang abina nyamu yare dashi abi hiba limila akang liya bakalang abi nilaya li au yala katucho isana hatsa azinda chona kana tsizana yona lile 40 days hatsa baza Krista nearly 980 or 60 hours abi sabak kanliro choba Krista sabak kanliro choba abi sabak kanliro baza 960 hours kunda tsitakuba rore dashi abi limila licho ko kunda tsitakuba rore za hatsa 40 days ano isa any day za 24 hours morning evening 24 hours 24 hours hatsa 24 into 40 sakala 960 hours abi limila akang licho sapakang liro bakala 40 days hila asha hitsa 1008 hours asha isana store sanu yo panong kole kala hilatsa abinina 960 hours abi limila na asa lana kaliro ko kala to 1008 hours sanu ni 48 hours to lile 48 hours learning chema 48 hours ko hatsa ba yo 48 hours hila Tirang ba yura kira theologians medical science kuna proof sajoba ko hatsa ba the proof as isa azinda chola traba kang haja trumpe kulang traba azinda cho ko chanye medical advancement na kalapche ba hiri apam sa machan dana hirode Krista saba kangliro ba abi ningla yali au yala katucho ba hiri apam sa science na 100% proof abi Krista akang lichoba his science kuna science liko lasana above the science advancement change approve science your advancement then amulang Krista na nguchichoba ko hatsabaza male has a katang za science na hiba Bible the proof sarba others Jesu Krista sabak kanli roba ko abi saba abi kinchiba ide apam za medical science na isana machari kala yuche ko na nichino khatu hatsa isana kode hila Riveratish muchila isana kode kiro hila nyamu yere achi api limila licho ko hatsabaza kunda takuba rore achi api akang licho kona 48 hours isana thinkala api Good Friday chenye hiba nyamu hi Krista sacho abi kalacha hamge baza Thursday atadina ataromana abi rangcho ataroma rang bakala hatsala rang ba abi kinchina balat yang chaba bede makala Sanhedrin are Yehuda ra yang chaba pamji bede he wona abi chinkira rakona he wona abi khamna lana pichibaza shomang ay yung isanindang Krista kalacha maham kede shomang isala kanya na apam yepse ko ta kang haja anyapi kulang Krista la shomang za mayepse abi khamna na yang sa yang liba lang paba bede novo na abi yukaba pamji bede yana rachicho ko hatsa yana rachina abi hamna labakalang abi isana kode mark shadi tare manga ara makapa mangala kode isana tina Krista at third hour la abi hamge cho kona talle ataza isa change hinana za takuba je shita itela takula Krista kalacha hamge cho ko hatsama shomang amalang na rangkona romang ayong api yukaba pamji papa yang hiwona rom sabay na api khamna lana api kinchi na shakri na za hi isaning dang kang haja anyapi kulang
Krista kalacha hamke chongcha baza isaning dai ko takubaji mark shiti thare manga aramakeba mangala kodi isana tina third hour la abi kalacha hamke choba isana ngunuwe hatsu rutsa abi Krista kalacha hatsa takubaji shitala abi hamke cho ko isaning dang ko hatsila na toku thare khaduda ko isana kode ki wona azinda chola matoza mark shati thare mangala cha ayong isana ki wokala hatsila cha isana achiza ngono anes matoza mati shati makepa thanye ar yare pa tharola na thanya mati shati yusi acha mati shati makepa thanye ar yare pa tharola na thanyang dashila cha chiza na thana libaza on ninth hour la abi kalacha hamge baza uwa I akang anman na kanchare I hore hiri ampamza abina seven saying of Jesus Christ Krista takubajla nakona asang bachi dashi hiba kadala Krista na kalacha yu tanyebi I hore arika mala beja uwa I inman na kan adila surrender in the kanchare kona achang yo baza hatsaba kadala chano ko azing dachola yo baza on ninth hour adas hatsabaza asang bachi ko hila isana kode tina parobachi shitala hila cha abi marara kang choba azing dachoku na isana hibayo ayung apamche kiwa kala detail nguno ta asang bachi ko isa changela yo asang ko abi achanga yu charona achanga yuwa charona kalacha api sacho ko hatsaba sappa khala rom sapai din rogo na api afa check sana chaba ko api kungulan tharangba hatsa atuka cha nearly asang bachila na tharo bachi mache kadala Krista cha kungla tharang pecho kona isana azinda choku na hiba maths calculation chanye ko Yehudari bekha hatsabayo calculate sabaza kadang chizana hila trana lile kana hila isana angi chono katuza Yehudarna azinda chola kana chizana trana lile jonaro duza I nyamo asang roma asang I konyola lino I lino ko kali rono 3 days and 3 nights I kungla lino Krista sano ko kali rono e kona azinda chola chizana trana lile kala hibacha isana 960 hours likona 48 hours to lile hatsaba yo science yo proof sanu baza kai baza 48 hours is a kadaba ka manage sanu ko isana ko de tina hila isana ko de hibayo tina Yehudari yo ari yo day nyamu calculate saba isayo calculations isala nyamu calculate saba 12 o'clock parobachi amala parobachi shitala kode parobachi minute katuvona tet maya kampeno makala tet manga kampeno na parobachi chinu 11:59 dashila has a tet asang kode 12 second katu zero has a tet maya it's just a matter of a second ko isala hasabaza minute ko second sano paro kukala next day Yehudar nindang are chanye isa roduza hiba watch male hasana areta nyayo nyazatuba nyacharoba hiriza arna ariyo nyamu hours count sare ko hidade are nyazatuba ko de nyamo kadi zatubero hasaza next day kambeno araninda hasana hiba nyamu hiza Jesu Krista hiba nyamu cha de la Jesu Krista Friday chanye hiza kode abi nyamo kadi mazutwe de na Yehudaretza Saturday aranina sabat are hasala wali roli chano metrano arana mamalare ko hatsaba sabat day sachoguna chanye ba Friday nyamo hiza nyamazutwe de na Krista cha hatsa trano chadale hatsana kode abi Krista za kalaja hamgena rocho asambajiko hila Bible and Mark shiti thare manga aramakepa mangala yoba za hatsa la yoba kalang tia third hour la abi khuchi choba yo isana kode ila mama
Matthew makipa tangi ara yereba taro tanyala third hour la abi kode hatsa baza akang abi kala cha hamge baza kuzi cho hatsa kadala na abi za nyamazu twe kadala krista za tarano tsadale ko hatsa ko na arna tsatsa na tsacho ko tarang pecho hida de zena adela yehuda nindang ko de nyamazu twe na krista za kala cha hamge na krista za kala cha adela hamge ticho na abi tarang pecho za abi nindang hatsa ba yo Friday nyamonza achin arna kare ko hatsa ba za dela Friday nyamo sabat ko de taro ba jing ya zatu bero hatsa ba yo second la zana sabat day kan beno hatsa ba mache de na krista za alila kunyola tarang pecho isana azinda chokuna kana tsizana ngure hatsa isana mateno hiba za krista abi tarang pe ba za Friday sabat day Saturday marwe de na hatsa ba yo kunda second mache de na krista za tarang pecho ko most probably Jisu Krista kalacha abi akang anma apam kagujacho abi adele limi shuzahi sobe baza asang bachi ko sachoe ko na isana azinda chokuna kadang tsizana ngure kalang hiba Krista saba azinda cholana timba abi Friday asang bachi ko shita abi akang shuza limi shuza hi sozi ba asang bachi ko 9 ila the third hour la abi hamge cho 9th hour la abi sobe cho ko hatba the 9 hours za asang bachi la ko hatba sabala na ko de isana kunda aichi na calculate sa na woko na hila Acts chapter 1 verse 9 la kana chidan le hi yopa arana thiya de abi ninglang nake chicho abina achanga amono dide ko ngizara atung sati bede abina yocho hatsa yoba khala abina arana ngizara hajar atuna thiya de Jisu Krista nila abi nyaki micha faken abi zibecho hatsa anyamo aroma maza anyamo hatsa parobachila na asambachi kata tashila anyanya sama ko hatba pekhala za Krista za nilang utility amonodi de chodaba yoba khalang abi nilang ziba za anyazelang hatsa parobachila na 12 katala tsanwe ko na hatsa akia materna hatsa yore hata khalang abi Krista khala ja hamge ba sapa abi sapa asambachi kadala ko abi nyamu yere ko yorbai 960 days abi akalicho ko abi nila ya likatuba za amalama ta hatsa anyamo hatsa anyazilang pekya ata kadula abi nila katucho ko hatsa bayo calculate hour calculator is 1008 hours kadala abi Krista za kalacha hamgeba abi tarangbecho ko hatsa tarangba abi Thali na good Easter Sunday la abi nyanya abi thali na surocho abi nyamu yere 960 hours akan licho ko abi nila ya likatu baza hila science kuna medical science kuna mathematics kuna Yehudari history kuna hiri abam za puchiche na rode za Jisu Krista za hiba abi sabba kalacha sabala na abi nila ya likatu ba anya kata la za kunda hajar katuba ke tashilatsa api hatsala katuchwe kona azindacho isana kode mathematics and science kuna nana hatsabayo mathematical and science la nana tinkona hiba azindacho apam za kikala hatsabaza accurate calculator charobere isa Jisu Krista abi kalacha hamgeba abi sabaza arakema youtube ko science na proof ko abi nyamu yere sabak kanli roba nyamu yere liche baza yujeba Yehudarana abraza kunda zinye sala arna kode hatsabaza sana nyamu achin kambere nyamu achin kire aza Yehudar yangsa ko hiba azinda choza Yehudar yo Bible ar yo context la arna tracho balile hatse kone isana kode kina yu jeba Jisu Krista za chenge hiba nyamu
kang hacha anya pe kulang isa ning dang chongchana khala cha hamge cho angezela dashila api hatsdashila api akang changka pe cho ko suro api thali na esa sande nyanya suro na api nila ya likatubala cha kunda hacha khatuba ke cha achi isana hila ngure hetse ko na amay yutsirdi nana ko ina yutsiya ba krista hitsa ara ke krista ma ta yuchiba krista mathematically scientifically hitsa isana by biblical azindachola yehudari yo context la isana kikala yuchiba hiba krista nanan mababa ina mababa chenye ba krista kala cha hamge kona isani dang chungchana sabah hitsa yuchiba krista hitsa yuchiba kala cha hamge ko science na sa yuchiba yo ria mathematically proof sale yehudari yo historically thinkala atsa yuchiba proof sare ba azindachola thinkala atsa yuchiba atikecho ko yuche kona nanan ko ina yocheba chenye kang haja anya pe kulatike choba chenge da shi the science advancement of the science na mi yo chenu cha ko hila nyamu yore da shi 1008 hours da shi yo ba asha chenge advancement medical yo advancement compared to the krista sabba kali roba abinila ya lekatu da shi la za yo cheba apiza hatsaba za yo cheba preserve sa ko isani ngichere kala to why not 41 days Christaza malicho. Tuego nyamu yereba maya mangada shilinu sachokole. Yere du licho. Kone isana kode tina. Apio asheyo preservation. Abi sapa. Limi shuta hi sako. Ko hatseba yo ashe hitza ateo shodo. 1008 hours to linu kole. Preserve sanon kole. Hatsumula mako ba. Science na proof sa ba hitza. Science hitza. Jisu Christa sirang bane isa kyang kalapa hitza. Hatsada shilado. Kode isa asha hitza isa falali kala nakang tanyalino rore no tsilino so kole hatsada shi akalino kole ta nanako ine hiba asha hitza kachepe kala isa kela zero kala hatsaba tsala kunda akizado sano isa toshen kalapshe bala kunda akizado sano sirang program sirang bar lamcho hatsana krista kai kalacha hamge cho api akang kago jo na api hiba limi shuta sabaza asambachi ko sachoe ko na isana azinda cho ko ne yore ko hatsabaza shuta sapa shuta ashahi sabaza sako yucheba sako nanindang ko inindang yucheba sako ko hatsabaza tsirang bana ningli tridena tsirang bana nako ikalaptena hatsabayo ngitsara na ko de hatsapichina nyamong kunda sepake da shidado yupichino tuno hatsa arukucher badwere tsirambana hatsabaza ashiza keche kala keche ina hatsabayo sel baza sobere kala chanye nako I ashit sanali de asanu ashit tadali de ashit chatano makono mato ta tsirambara lamchong program za limado nyamong khadu nitsara kan tsirambana kang riki chanong nindang hiba ashahimi kunda akizala ina nitsara kela yo bachakona arna pichina karaninda akang riki chapa karaninda akang zinki chanonda tsirambara chacha acha program achali chosano mara hatsana hatsaba yo ashahiza kristana tsirambana 3 day na isa hang kala chosano ko hatsaba na krista tsha shit lang tseba za 100% human sa shokuna abisa hatsada shidu hatsa pitch cheko kona kode abinilang katubecho totally transformed limi shuta a human body baza divine kambecho transform tadeza isa nila ya lila isa yo yucheba isa shahi hiba hitsa matano adela transform tabeno ko isa yo afa lapchoza malichibeno lamlong toshera aba malichibeno ko nila ya litsa shalang tseba pala tsinwe ko ne isa ne yutsire ko longtire ko Christa hatsaba limi shuta yo limi ashe yo riki chanong ba yo tsirambana 3 day na yo ba hatsada shiza Christa liko ko hatsabo khala abi nila yali katupa tsala adela hatsaba divine tsirang bare yo adela hibahi total malichi kona transform sa kona abi katu chue kona isana hatsangi cheno khala hila isana kode azinda cho kino wona hiba ina azinda cho abam zama kino ta ina UK sam you know yuhdara
kang la khabi arathati amala kano ko hatsabaza a day of adultment ko natsire a day of adultment ko hatsabayo adultment bekha hatsabayo nyamung baza ihudara ampam nindang it's a high priest amichaba paper bana asher hatsa Saza Mrs. San Shatano, Hatsa Bigona, Arna, Jerusalem, Amapakuya Rono, Jerusalem, Amapakuza, Chongsa, Lang Babalile, go Hatsaba Chongsa, Atonlile, go Holy Place, Outer Court Satano, Holy Place Hano, the Holy of Holies, Hiba Amasa, Tsingzang Kyona, Hatsabaza, the Holy of Holies Hano. Go Hatsabayo, the Holy of Holy, Hiba Amasa, Tsingzang, Hilala, Curtain, Shana, Zindi Balino. Sanasa muno makono, sasa zatono makono, masa peka zatono makono, peperami hatsabayo holy of holy lala, peperami zatono makono, ta hatsabayo holy of holy, amasala, kangla kabi, hatsabaza, ami chaba, pepeba zatono, ko hatsaba, zatudeza, hatsaba a day of adultment, it's a Yehudana Yom Kippur kotsire. Ko hatsaba Yom Kippur nyamo. Hatsaba day of atonement beka. Hatsaba abina ashapi kona. Yehudara abam ninda. Tsiramba de hatsa malang chimba atazana. Malang chimba beka etsa. Isana isa yune hetsa yono. Ko hatsa zero bakalang. Hatsaba shana. Hatsaba yo holy of holy latsa. The Ark of Covenant yobere. Anyi choda ba singdi zalino. Ko hatsala za hiu kona arna ashana sprinkle sano. Ta bebeba ami chaba bebeba tsa abi akang shutsa anma am masache kona abizatono. Ko abizatu de za hila. Nyamo isa atsibala isa sanya bana sa yogo. Hila shana matsano. Shana matsaba kalang hatsa shana atrukatuna matsawa ashi matsaba yino. Hatsa ko bede yobano. Ko abi Chingla has a ring akumba kring kumba yono has a people to know Nizarana, Beberana, Amishana, Niano, Kone has a sound, Charona has a akanlile, ko abi hazalaza, round sana yale. Kode three sounds, champi kona, Anyalina has about the sound Malikana, paper by Amishaba paper was a misako, to know abi mama sachi curly, amani curly, go hataba yo holy of holy lala. Amani ikatu sendiri kala nako izatono mako zatu kala hatla kalutube sobeno go hatba sakala paranami wakona hatsa mezami kanu zamako ramado sobeno mado hatsana apika listener shana rabaza kode atsa api sako go sana hatla na api tacheno go hatba yo system go hatba za shana gidi obere go hatba yonglang mapare go hatba a day of adultment hari. Ko hatsabayo a day of adultment lata Yehudara bebaba ami chaban zatuko hatsaba ashatsa Yehudara album nindang hatsaba ashana mapare. Chanyelang a day of adultment na Jesu Christa za hatsabayo taza misa nyera makala san shama ta Christa sha. Pikona apiza ami chaba pepere kona chana lile hasaba ami chaba pepere na apusha nitsara sha pikona apina isanindang hasa mapanu heba holy of holy laza zatuno baba apiza zaturubare ta hila abinyo baza hasaba shatza kidina liba shatza hasa anyakana rora pecho change dina hasaba yo holy of holy zamale ta labam na ami chaba paper patu makona ngisara apam na autsira yang nana ko ina tankita na kyona autsira de nana mapano kisano nise kisano mapano chino akyamba chino amwano chino tinzap kozap chino apam na kore malang chino apam na kore ko hatsaba shatsa hibanya motsa rornab na anyakambecho chanyelang hatsakuna nako I tsazanguna tsiramba chinde nana namanishi dacho rogo na paper bade ira pastor rogo na ina hatza chameko ikambala pecha ko ininda tsiramba de tankitana cha o u autsira de mayore nana nakula chano na chije la chano na kade nge na mani tsiramba de malanchino kole na amwa tsiramba de amwano chino kole na chana lide tsiramba de akyamba chino kole na tinzap kusa male kona asa chonula na tinzap kusa chino kole love cho
apam na sirang bade hatsa cinzak putsap amwano chino kole kone isaning gichono hatse guna chenge krista sapahitsa isaning dang scientifically medical science kuna azinda chola trana lipa mathematics kuna love cho yuhudara history kuna yucheba krista sachono yucheba krista za hatsaba akiza yucheba tsiramba na yobachepa kunda akiza isa shehitsana akan liro chono amay yutsirdi hiba kalacha isa thingi kona yutsir akan lino akobe isa sanya ban yoko muslimrna church of christ yo khala yocheba za alimila nitsare na kalaba khala himi nitsare ninda amangirinda amalai ko hatsala matoza hatsaba bekya ira seminar hatsaba church of christ yo hatsaba director aziba na ira seminar kyona bade abina adesa yoba hatsa lakena khadu yona lile ko hatsa bangkok la thailand la queen king lile ara king na yang sare ko hatsaba king na yang ba hatsaba yo ara khala za hatsaba za faith thanyao shi chanu tike ba khala jinji na mi faith thanyao shi chanu hatsaba kumu cha adesa tali faith ku anyasa ku amala atsin ka du kalabile ko hatsmula khala tike ba za khala za mi faith thanyao shi haite ko hatsaba yo khala za kalapona bangkok city abam la na hatsaba khala za amingela na la mahala ashula na mi makamasha abam na hatsaba khala za visible bangkok la khala atyong ba za hatsa sanwe ko hatsaba khala la za bangkok la are thailand yo king nitna nyanya roba suro de ko suro are compound la na khala cha za aku thinkere ba ko are ning na za is a khala ba za destruction disturbance kadro za kampe cho hatsana hiba king yang sa ba nitna hatsaba hitsa tu hatsa tu na search up room ho ko na kamma kanyana hatsa abi yang lila yo ko na wa yang chi no wade church of christ yo khala cha chwer ba ko hatsaba rogo na yang sa ba pamchi de yang yang sa ba king de queen de wa ko na yang sa la ra hatsaba church of christ yo are yo khalai are yo office are yo apartment are yo office yo are yo church yo khalai de hasda de yang sa la to yang sa ba queen king na silence ha be chwer ba ko changye da shi hatsaba yo khala za are yang lila complain male amay yutsirdi hiba khala krista za hamge bai limi yang sa ba ni ter bai ko mamma the ba ni ter may yutsirdi hiba good friday maths kuna proof sako medical science kuna proof sako history na proof sarpa krista yu chepa nanintang inina sako limi yang tsasabana khala cha tingeba chichirba mayu tsirna khala yo nakamna isa sanya ban yo komado nakamna arak chichirba nako iyu tsira khala krista shatribana number chichirma yusirti lamtino yu jeba jisu krista isaninda akanchicho shutza para limi shutza power yang tsasarnimi kala hitsa church of christ yo kala ide chibena yuwa machro becho chanye dashi complain male ame yusirdi rong kala cha tinke kona yutsino heba kala cha krista hamke baze yujeba ko sha kai tidinaliro hatsa anyakan ro pacha apanama nani dang ko ini dang autsira de zinomba yonomba wanomba ni dang kristana hatsa ro pe kono beama sibeka nana autsira de jisu krista de tankidana na amwano zinsok putsap ko akap chongno hiba yu kuna chechono yusirdi khala cha tinge bo yusir sano krista khala cha tinge kono isa akalino isa tsipala isa chopala isa tipala khala cha tinge kono isa akalina mazana likhala nako I akam chora yusir khadu khadu sano hiba yu kuna chechore sarapa yu chirapam mawajang